Mompa me producer chow. No one mammy mreme kakre. Messi one mompa ni chow mammy, mompa ni chow mammy. Yeah, non queen abwe, yeah, na non queen, I don't know what one says. Yeah. Isaac Osoro. Me boss baby I will be a me church. Na me enyame ngwa say me ni Isaac. Yeah, they are beba out soon. Enyame ngwa. My goodness. My God. Wasima huanya nkupomba no. Dia Isaiah esane hu nkomo no. Dia twerensam no eka ne ho nsam emre bia atwem no. Sa wonyankopon na na yehia ne. Ene wa hia na ma wode enkwa eni awieye amaye. Enti dia ye ka nyina nsesenka ye hia no a. Enka ye ni mobrohunufo kra. My God. Awurade wodi wo magya de hia na to yan boden dia ye da wase. Yandia nanka yensa na yemfata. Nanso wadoma ma yafata bidia. Yabaka wo ho akyere ewiase afa na nyina sa wo na yehia wo a wasesa yenhyebere. Wo na yehia wo a wama yeni gye nyina awie yempeye. Wo na yehia wo a awurade wama yenso yesebi. Awurade wo na yehia wo a awurade yeni so nyina apepa. Awurade yada wase. Wasi mahunya mebano. Aba. My friend, yeah. Now we're moving pure.
my sweet sister Akosha baby bia will be at me chacha. Any Jesus. Me chacha my sweet sister. Last week now Amsterdam Krodia emo. Say what? Onyame aye wadom ede wo ekokodre France abrochimai mu baby a will be at your chacha. Woni abusua ni nyina. Makonta akonta me chacha mu nyina mo wo France. My sweet sister Akosha ni kunu eno no. Waya makonta me cherish no a lot. I really love this man. I really love him so much. Uncle, wherever you are, I salute you. Continue now dear time, my sister Chisa. Continue now time, my sister Chisa. Continue now time, Chimame. Isaac Osoro. 6 minutes past 1. And Shammy the Mijuma didn't in a Ebana Wie. The Mijuma didn't in a Babana Wie. And I may for a quenya suna much ya, my sweet sister Linda appear. Mama Lee. My church baby will be a woman me one fast for you. Pure Pentecostal. Where are you pure Pentecostal? My goodness. Isaac Osoro 2017. What's the Yahuno? I Jim Kwana Yahuno. Isaac baby will be a Michacha or my Ghanaian. Oh, my Ghanaian Accra and Abu Besi. Michacha when you was phoning in Papa, and you mean I am there. Minimum someone so and you mean a year with them. Minimum someone so and you mean a year with the pie. Where are you pure Pentecostal? Abba, Zach Mechacha, Zach Odingbe. Kumasi Mechacha, boss, Una Eja Upam, me African West. And mommy, Mechacha, Zach. Minimum set over a doom, a hot and I was shop on a Zach Mechacha, hey Jack. Shall I see you? Shall I be too much? A bar African wear, Papa Padia, and you make come for Zach. Zach, Eddie Nama, what you say? Me adia ema etimi mama da esronko aya mentari shemu. Sa mentari shemu sa enkoya the whole day. Me meeting won sa me spirit no ebe kwa down sa. Me spirit be kwa down sa. Enti ade bia me de be hye me ho bia na ya me hu ne se eya ade a me kra epe. Me hu ne se eya ade a ebe ma me kra ani age. Me dressing ya ma dress ya me dia be enye dressing bia o. Nanso eno ma me timi hu sa makoma akra atone yam. Oni pa se wo hye atare a ebe ma wo kra ato ye obi a wo atare a wo hye ne kra etone yam. Enti ma obi a enim dia wo pe. Obi a enim dia wo pe. Na me adia me sha ema mani ajipa. I am African wear. Say me share African wear. That's the African wear no ekoya. Many etimages are. Enti enya me wan say. Obi a wo pam NNWOMPA KRAKYE ma African wear. Obi a woni ma African wear bia me de ebetena me hye bia no. Jesus. Obi a hu say eye atare a utimu say e kan jam kasa. Osoro nyina. Ma me kan fu Zach emma wo de friend no. Nyina kase oyo. Fred Zach ni dia ne Zach. Amen. What dear friend number way 0241. Jesus we know.
the number Emma Ubetimi Afrezak eba African wear papa. Mem African wear bia Mishebia. When Mr. Krakye dia na me no menyata bia dia meche no. Enya African wear bia na me. And I wear that from African wear bi one ma wo share ya wodi nu nsuo mu ana na no agege na chese ne kon so agege. There be eba material papa. Aye de bepam atare a wo Europe ho amensuro. E be so na ya na wo ye den. Me see the here say wo di picture ebe mazak. Fa wo picture mazak pepepe. Me zak wo share me picture. Enso mentari African wa me hye nyina. Wuti wo say eda me ho ye. Jezak number say wo Europe ha, wo UK. De wo benya wo bia ma ne de abanko a na SM ye ka ne send DHL. Obe package ni nice. Na what the amount? What the be ma wo eba be dress some gym. Ma men kan for Zak clothing amount. Zak clothing. Or wo kumase adum. The number is 0241 811 311 0241 811 311 0241 811 311 Zak clothing. Contact no now African wear. Ning na one pam emfa emrel. Na wo yanyom tuni na wo Europe ha. Eye wo den sa wo pesa wo ye anyom because eja wontimi nko man Ghana. Asam den nyina aba ne semen kan che say. Great Grace Recording Studio. E wo Kumasi. Great Grace Recording Studio. E wo Kumasi. Na ni nyina ne sasa wo Europe hanoma. Ye hia ne sa wo de obeto nyom na ma no WhatsApp keke. Na wo de a kire ne sene beat no pesa onya na. Be creative beat ne de amount. Na me anya wanwa sa menwuma me ne Minister Fire aya. Master data ye di ebe pasa enwum we ho ye be lunch no HiRadio here. Enwum no ye be lunch no HiRadio here. Enwum wanwa sa metna ehanoma na enwum no ye ebe ye wo kra betel shop. Me come for Great Grace Recording Studio at the amount. Abrantia aye dindi Philip aye bonumra ne setia room mix se wo hwe enwuma abrantia we aya wuchimu se ekanja pa eba life se obo life edi emawa ni nyina na me kanfo tia room mix edi amount ono so wa ya abrantia abiye bremu nyame ednam ne so edi gospel all creative beat no edi matches afoforo ba enti wo dia eno ane se wo be frɛ no na wo dia ja wabuki na woni na kire bia wonua me wonwom bi sei ewo ho enti sai na ye beye no sa nwom no enkoya wo betimi aboa wo eba chorus side asa ne obesi ahye nwom na tiaro mix wo betimi aboa wo je sa number we na tiaro mix what no meboa wo ono so ne number ye 0543 259 386 me pa cho tie number ni ye na me frɛ fidie no so a wo frɛ me a me nkai and one is our friend was 0543 259 386 0543 and one is with the code no answer so 00233 543 259 386 Fred your room mix na o metimi em record wonyom amount metimi kanfo anyom tofo e wo Europe Holland anyom tofo am wo Belgium anyom tofo am wo UK anyom tofo am wo US samo per life mo pese ya bobo life niema e wo mo dia and then I make for Great Grace Recording Studio at your room mix at down at the amount. 80 francs now so just record when your man na enyo no enko ye what you say en chebia me de dwumade nyina beba na wie me de aboafo a wo mo boa me ma me de dwumade bra me de nkrato e de bema wo mo aka che wo se me da wo se so mo boa me ma me de sa dwumade e bra wo me dia me je so ane mo so mfo NNWOMPA KRAKYE and eh 11th June dia woni me say ye shebo so me afi no ya shemu pepepepepepepe enti ye twa emu ensia awie ye dia me mpa ebo a me gbanyina nso onyankopon entena nim nkyerɛ fo so me nsia aka ya nim ontena nim enkyerɛ na watwa ye besim onyankopon enya ye moa na onka ye baabi a ye de ye na besi bia awurade ma ye nyenhyira oma atikyerɛw emfiri ye busua mu ye difini ye fiba mu oma ye nyenhyira wa wudi wa woda ne so onyankopon enka ho da me producer enemy technician Royal Baby ni MC Fly Book omo ene boa me ma me de dwumade ebrɛ wo onyame enka ho ontena nim enkyerɛw da sɛ na ye bɛsan ahyia mu
Se bibi na me na ankoye ebia me kasa ye mpo bibi ankoya. Oni pa ne kasa, oni pa ne fom. Enti mesra ofa cheme. Aye move on. Se wuhia me na se bibi na opese oni me kan. Fra me asomdwe me krakye. Wo ye ni si yakebe ye. No ball. Na gina me so matie na so pam. Na se yakoye ne monko a. Onyankopon enkan ho. Anwuma da se esi na wante me nka bia wo. Isaac Osoro wo se mahu Yesu. Bye bye. Wa ho me bani ni no. Wa ma mi kwenye ye. Jesus asasi so ha asasi ase epomu ewiemu ni Osoro nyina saye wa kotodwe nyina koto na techeme nyina kase oyogura hey amenyi na munkase